Upisilu Bichil Yahil Ti Jolajun Ti Ubuk Ujil Ajab 2020. Lekup isila yanila yanti chaik kahiti al jolajun ti a junio joboluka ti a bolong ti kakil ti a junio. Leku maneb ahlumala chen hedek uhokol ti lunes tak sábado jo ti hatska tak wik ti a okini. Kilanto ilik amaneb ichil ulak pet kaha. Lekan lukuch konolo hedek uhebiko wik ti hatska tak kunti a okini. Leka nohnah konolo kash tu bahaka hebanak wikti hatska tak kuntia okini. Beluka tikilbane lakah humpekin ti kapel domingo. Junti kakil etel wishik ti kakil ti a junio ti a habada. Yoklal ti kustal etelu kustal anil tu la kalon to pasa te 15 sakalil. Elu tikbal tu yotochilu ya bil muchtal ichil ulumil titan etelah mansahtan ada.